Dobar vam dan. Počinjemo sa preskonferencijom Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, posvećen temi Bosna i Hercegovina 25 godina nakon genocida. Raspravljati danas uoči obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici o Bosni u kontekstu te strašne činjenice predstavlja zaista za svakog učesnika najveći moralni, politički, znanstveni, naprosto ljudski izazov i strepnja. Jer presuda najveće internacionalne sudbene instance je izrečena. Genocid se desio u i oko Srebrenice, ali i potrage za posmrtnim ostacima još uvijek traju. Oporavak postgenocidnog društva Bosne i Hercegovine sprečava se nesmanjenom žestinom. Naprotiv. Internacionalni pravni izrijek o lokalnom opsegu genocida je tek utjeha dijelu stradalih, ali ona ne zadovoljava kriterij fakticiteta, ličnom svjedočenju preživjelih da se genocidna namjera prepoznala u djelima, jedinstvenom obrascu planiranja, organizovanja, izvođenja i negiranja širom Bosne i Hercegovine, svugdje tamo gdje je vjerovanje u ličnu nevinost osvijetlilo otpor i odbranu. Nadgrobni natpisi i spomen ploče su mrtvi svjedoci razmjera i genocidne namjere, a živi u adresarima o toposu predratnom i sadašnjem onih preživjelih u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta. Vjerovatno, kada bi u ovom času bili u stanju kondenzovati sve što je napisano povodom genocida u i oko Srebrenice, ono bi možda tek naznačilo nužnost daljih znanstvenih i sudbenih istraživanja u potrazi za odgovorima o porijeklu zla, tog strašnog učinjenog zla aktera i projektanata genocida. Porenologija, kao mlada naučna disciplina o zlu, o porijeklu zla, tek bi trebala da da odgovore o genezi zla i ključnim faktorima inficiranja zlom, kako bi uspjeli da ga savladamo uz pomoć razumijevanja njegove patologije, prirode, uzroka i razvoja. I da se bez suzdržavanja lociraju infektivni opčinioci masa koji su sami nosioci raznih patoloških faktora, karakteropatija i svakojakih psihopatoloških anomalija. Onih opčinovaca masa čiju su aktivnost vodile i vode cijela društva u ljudske tragedije i nesagledivih razmjera. Tim prije što su oni i danas tu oko nas i u žudnji za neograničenom moći djeluju kao opčinioci, inspiratori, lideri stvaranja čak i društvene strukture zla, koja u početku nevina biva patološki inficirana i strahom od počinjavanja i uvučena u zlo. I spremna na obmanu i samoobmanu, tvrdeći čak da se genocid nije ni desio, povinujući se liderima bez skrupula i bezgraničnom voljom za moći i vlasti, nesposobnih da u svojoj patologiji razlikuju dobro od zla, koristeći istinu i laž samo kao sredstvo. Upitni su dosezi čak izrečenih sudskih presuda, kada hinjena katarza, poput Biljane Plavšić, predstavlja u konačnici samo sredstvo obmane suda, a ne čin iskrene samo spoznaje o djelima i kajanja pred počinjenim zlom. Koliko god to djelovalo kao iluzija u našim unutrašnjim i internacionalnim okolnostima, mi ne možemo prestati obnavljati temu o krivnji i odgovornosti za genocid. Ne zbog osvete, pogotovo ne zbog etničke političke mobilizacije u interesu i za račun političke nomenklature nastale u postgenocidnom društvu i nesređenoj državi,
već mira i budućnost ove zemlje i svakog pojedinca koji u njoj živi. I zbog otklanjanja izvjesnosti da se genocid ne obnovi, podjednako kao i strašnog civilizacijskog usuda da se on u izmijenjenim historijskim okolnostima ne počini upravo od jučerašnjih žrtava. A toga moramo biti surovo svjesni na ovim balkanskim, ali i širim prostorima, kako bi demiru genocida bio spriječen i zaustavljen. Zato, pored insistiranja na krivičnoj odgovornosti počinilaca, mora se otvorenije govoriti o moralnoj krivnji i savjesti, o odgovornosti masa koje svojim činjenjem ili nečinjenjem etabliraju strukture zla, o metafizičkoj odgovornosti religijskih institucija za prošućivanje, pa i blagoslovljenje i prikrivanje zločina genocida. A posebno u našim historijskim okolnostima uporno insistirati na političkoj odgovornosti struktura zla i otklanjanja političkih posljedica nastalih genocidom, kako onih institucionalnih, tako i uspostavljenog političkog poretka nastalom iz cilja zbog kojeg je genocid i izvršen. Samo nevina, moralna osoba ima grižu savjestu za ono što počine pripadnici njegove bliske grupe. Počinilac zločina i opčinilac masa nikada. Sada dajem za riječ profesoru Goranu Šimiću da vam se obrati. Dobro jutro. Hvala na ovoj prilici da kažem nešto na ovu temu 25 godina poslije genocida u Srebrenici. Drugi govornici će možda govoriti o nekim drugim temama i interesantna je stvar da svake godine 11. jula čini mi se vraćamo na istu stvar. Sve ovo što je Adil rekao zapravo stoji svih ovih 25 godina. I ja ću samo ukratko reći nešto o tome kako ja vidim Bosnu i Hercegovinu 25 godina nakon genocida u Srebrenici, koji je bio pred kraj rata, pa na neki način to je Bosna i Hercegovina 25 godina nakon nominalnog završetka rata koji u mojoj viziji Bosne i Hercegovine nažalost još nikad nije završio. Jedna prva stvar koja se nameće svakako vezano za događaje u Srebrenici i poslije Srebrenica koji su, ja uvijek studente ispravljam kad kaže dogodili se u Srebrenici, jer genocid se ne dogodi, genocid je krivično djelo koje se počini tačno određenih počinilaca prema tačno određenih žrtvama, dakle od počinjenja genocida u Srebrenici. Taj zločin je zapravo jedan lakmus papir, rekao bih, koji nas sviju svake godine podsjeti na to kakva je zemlja Bosna i Hercegovina danas i kakvi ljudi u njoj žive 25 godina kasnije. Nažalost, prema mom skromnom viđenju, Bosna i Hercegovina još uvijek živi u ratu. Koliko stvarnom, toliko onom imaginarnom. Ne u smislu vođenja oružanog sukoba. Međutim, smatram kako taj rat danas još uvijek traje. On se vodi nekim drugim sredstvima, političkim sredstvima, društvenim, kulturnim, pa čak i filmovima, muzikom, kulturom i svim ostalim. I taj rat danas, čini mi se 25 godina kasnije, još više bjesomučno je prisutan na ovim prostorima više možda nego prije 5 ili 10 ili 20 godina. I taj rat se vodi za našu sadašnjost, ali i za našu budućnost, ali i za našu prošlost. Jer pokušaj revidiranja interpretacije događaja iz rata neumitno utiču na našu sadašnjost, ali i na budućnost generacija koje će doći, koje neće imati iskustvo iz rata i koje će zapravo ta interpretacija biti osnov razmišljanja i promišljanja kako da se postave prema onome što se dogodilo u prošlosti. Nažalost, mi smo još uvijek zemlja koja veliča ratne zločince, a ponižava njihove žrtve. Naravno, ne generaliziram to, ali nažalost to je prisutno na svim stranama koje su učestvovali u sukobu, najekstremnije kada je u pitanju Srebrenica, koja je karakterizirana kao najteži zločin koji je počinjen u Bosni i Hercegovini, pa valjda oni koji su
koji se osjećaju prozvanim da su počinili taj zločin imaju najveću potrebu da relativiziraju taj zločin, odnosno da pokušavaju izbjeći tu nekakvu društvenu i kulturnu odgovornost za ono što se dogodilo, jer odgovornost koja je iskazana pred odlukama sudova se ne može izbjeći, ona je tu takva kakva jeste. Da li mi društveno je možemo prihvatiti, to apsolutno je irelevantno za tu odluku. Ono što bih ja želio naglasiti 25 godina kasnije su dvije stvari. Prvo, smatram kako 25 godina kasnije Bosni i Hercegovini nedostaju odvažni društveni lideri koji će se omogućiti da se ovo društvo suoči sa strašnom prošlošću koju smo svjedočili 20 godina ranije. Oni koji će plakati nad svim žrtvama, oni koji neće plakati samo nad svojim žrtvama i ni podaštavati žrtve koje su počinjene eventualno od njihovog etnosa, odnosno oružane grupe, a danas evidentno kad pogledamo presude domaćih i međunarodnih sudova jasno je da su žrtve postojale na svim stranama. Trebaju nam lideri koji će krenuti od sebe i suočiti sebe i vlastite one koje vode se zločinima koje su oni sami postigli i počinili i na taj način steći kredibilitet da to očekuju i od drugih i da kada upere prstom u one druge i pitaju ih šta su oni učinili da se suoče sa vlastitim zločinima, ne dobiju očekivan odgovor, isto ono što su i oni učinili. Trebamo lidere koji će prevazilaziti granice podjele koje postoje u Bosni i Hercegovini, što stvarne, što zamišljene, a ne stvarati nove. Dakle, nama nove podjele nisu potrebne, mi imamo sasvim dovoljno podjela. Nažalost, danas imamo situaciju u Bosni i Hercegovini da je Bosna i Hercegovina jedna duboko podijeljena zemlja i da oni koji upravljaju društvenim procesima, ne nužno samo političkim, su ti koji ne samo da produbljuju te podjele, nego čini mi se ponekad pokušavaju da smisle nove podjele koji će im omogućiti da upravljaju nekim svojim malim etnojatima na način koji će njima biti najpogodniji. Mi trebamo lidere koji će brinuti o svojim građanima i o dobrobiti ove zemlje, a ne o dobrobiti susjednih ili nekih trećih zemalja. Evo danas imamo interesantnu situaciju, dakle parlamentarni su izbori u susjednoj Republici Hrvatskoj i u gradu Mostaru možete vidjeti kako najviši dužnosnici Bosne i Hercegovine s ponosom glasaju za politički izabrane dužnosnike susjedne zemlje, što je ovako jedan, on je sasvim legalan fenomen u Bosni i Hercegovini, međutim taj fenomen zapravo pokazuje koliko Bosna i Hercegovina ima još puno stvari na kojima treba raditi. Bosna i Hercegovina treba lidere koji će se boriti protiv nepravde i nejednakosti i graditi jedno mirno i sretno društvo u kojem nećemo morati brinuti šta će se dogoditi sutra i u kojem entitetu živimo i gdje kupujemo stanove za slučaj da se dogodi sutra rat. I lidere koji će omogućiti ljudima, svim ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihovu etničku, religijsku, društvenu ili koju pripadnost, da žive i prožive jedan vrijedan ljudski život. Nažalost, to danas u Bosni i Hercegovini nije moguće, praktično ni za koga, zato što društvene okolnosti su takve koje onemogućavaju to. U konačnici, ne želim da kažem sve da je to do lidera, rekao bih da ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini trebaju shvatiti da odgovornost za izgradnju toga društva nije na nekim imaginarnim trećim licima, nekim vanzemaljcima ili ono što mi često zovemo međunarodnom zajednici, nego je upravo na njima samima i da prevladavanje trauma iz prošlosti i događaja i genocida u Srebrenici i svih drugih ratnih zločina i zločina koji se dogodili u prošlosti zapravo zahtijeva jednu promijenjenu društvenu svijest gdje će građani ove zemlje shvatiti da odgovornost za suočavanje s tim događajima, odgovornost za boljeg društva u Bosni i Hercegovini leži na njima samima, a ne na nekom drugom i da činjenica da su uspjeli ili propali dovodi ih do njih samih, a ne vječito traženje izgovora da je neko drugi trebao nešto uraditi umjesto nas. Hvala lijepo.
Hvala Gorane. Molim sada profesora emeritusa Muju Demrovića da uzme riječ. Mujo, izvoli. Mujo, uključi mikrofon. Obzirom da Mujo ima probleme sa uključenjem mikrofona, molim Bojana Šošića da vam se obrati, a Mujo kad uspe riješiti problem sa mikrofonom. Izvoli, Bojane. Obilježavanje godišnjica ratnih dešavanja i sada četvrt stoljeća nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini svjedoči o perzistiranju pristupa i, što je potencijalno najštetnije, modela politizacije ovih tema, među kojima je najjasniji primjer genocida počinjenog u Srebrenici. Istovremeno, bosansko-hercegovačko društvo biva izloženo očekivanjima iznutra i izvana da će se kroz neke nejasno definisane mehanizme okrenuti još manje jasnom idealu pomirenja. Ovakvo opstajanje diskursa u kojem se za posebne slučajeve događaja iz prošlosti, a ne mislim pri tome samo na rat 90-ih, već se po potrebi takvi diskursi vraćaju i do 14. stoljeća, u jedan kolektivni identitet sistematski ugrađuje pozicija žrtve, dok drugi prema pripadnosti vlastitom kolektivnom spremno zauzimaju stav ne samo negiranja, već nerijetko i glorificiranja zločina. Iz psihološkog ugla prihvatanje učešća u takvim kolektivnim konstrukcijama prošlosti sasvim sigurno doprinosi i perpetuiranju uslova u kojima bi čak i ponavljanje tih odnosa bilo u očima nekih opravdano, ako ne i stvarno moguće. U sadašnjem ustrojstvu bosansko-hercegovačkog društva, uključujući tu i ovakvu jedinstvenu operacionalizaciju ideje demokratije, ti diskursi bivaju instrumentalizirani u održavanju položaja koterija koje nazivamo političkim strankama. Model koji daje ovakav značaj kolektivnom zato nikada neće dovesti do promjene u poimanju stvarnosti, pa tako i u projekcijama u budućnosti. Jedino bi davanje centralne uloge građaninu, pojedincu u građanskom konceptu Bosne i Hercegovine i podrazumijevajući prihvatanje nesporno utvrđenih činjenica u prošlosti, uključujući tu prije svega i sudske presude, omogućilo otklon od šablona u kojem smo zaglavljeni i dalo novi smisao dešavanjima kroz koje su se prolamali odnosi u prošlosti. Jedino pojedinac ima pravo da pod navodnicima okreće novi list, ukoliko tako osjeća i ukoliko zatim vidi potrebu, pa i da oprosti ako to želi i da realizuje uslove u kojima bi se moglo govoriti zaista o pomirenju. To uistinu i jeste zbilja velikog dijela bosansko-hercegovačkog društva, samo sputana trojnim fantazijama koje ne garantuju ništa drugo sem da nas i dalje drže vezanim na klackalicama poimanja ovog društva i zamrznutim u vremenima koja su davno ostala iza nas, pogotovo za one među nama koji nemaju vlastito sjećanje na 90. Hvala Bojane. Koliko vidim, Mujo se još nije osposobio mikrofon. Molim profesora Hasima Bašića da se obrati. Zahvaljujem. Dobar dan svima. Ja ću danas govoriti o aspektu negiranja genocida. To je u sociologiji prepoznato kao jedna od faza genocida, po nekim od autora to je takozvana deseta faza genocida. Iznijeću tezu da je pojačano i kontinuirano negiranje genocida nad Bošnjacima nesumnjivo se može povezati sa jačanjem i oporavkom Srbije od izgubljenih ratova i sankcija iz 90-ih godina.
Danas je ultimativni cilj svih relevantnih srbijanskih politika relativizacija i negiranje genocida. Naime, Srbija time želi da postigne dva efekta. Prvo, da se relativizira činjenica da je jedina država na svijetu koja je presuđena zato što nije spriječila genocid, zato što je skrivala ratne zločince. I drugo, nastoji se stvoriti drugačija slika o karakteru rata protiv Bosne i Hercegovine. Nažalost, dominantne srbijanske politike i danas su zarobljene u srednjovjekovnoj slici svijeta. Govoriti o pomirenju u situaciji kada se veličaju presuđeni ratni zločinci, kada se po njima daju nazivi objekata, ulica, kada se njihove slike crtaju u velikim formatima na zidovima škola i tako dalje, govoriti o pomirenju u takvome kontekstu izgleda iluzorno, izgleda beznadežno. Međutim, ipak je nužno. Dakle, još uvijek je nužno. Naravno, čitav region se nije suočio sa ratnim zločinima iz 90-ih na odgovarajući način. Iz tog razloga imamo blokirane i sve druge društvene procese, naročito u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Pa danas u Bosni i Hercegovini imamo jedan paradoks, da je 25 godina nakon završetka rata, 25 godina nakon počinjenog genocida, imamo situaciju da žrtva pruža ruku pomirenja, a da se istovremeno počiniocima, pa čak i institucijama koje su oficijalno u presudama navedene kao počinioci genocida, da se zapravo društveni rejting počinioca povećava, da se njihov društveni status i uloga čak u nekakvim novim ideologijama veliča i etablira kao nešto što je gotovo pa javno dobro. 10. faza genocida, odnosno negiranje genocida, je njegov nastavak. Mi danas paralelno sa intenzivnom 10. fazom genocida imamo i nekoliko paralelnih procesa koje sprovodi Srbija nekada zajedno sa Republikom Srpskom, a koji neodoljivo podsjećaju na prve 3 ili 4 faze narednog genocida. Dakle, to su već u sociologiji prepoznate aktivnosti među koje spada simbolizacija, razdvajanje ljudi, klasifikacija, diskriminacija, dehumanizacija. Navešću samo jedan od mnoštva primjera. Dakle, vodeća naučna ustanova Srbije, SANU, koja se stavila u funkciju nekih politika, sebi je dala za pravo da jednom narodu u drugoj državi, u susjednoj državi, ukazuje na to kojim jezikom smije, a kojim jezikom ne smije da govori. Dakle, to je jedan od elemenata dehumanizacije. Nažalost, ovi procesi se intenziviraju kroz vrijeme, čini se, i nekakva značajna promjena u političkom smislu, evo čuli smo pojava lidera ili donošenje zakona o negiranju genocida, bi možda okrenule stvari u ispravnom smjeru. Hvala profesoru Bašiću. Sada profesor Senadin Lavić, a onda ćemo probati da li ćemo Erže Mujo. Izvolite, profesor Laviću. Dobar dan. Dobar dan. Zahvaljujem se svim mojim prethodnim sagovornicima. Jako sam sretan, sam čuo nekoliko dobrih tvrdnji, stavova, misli i tako dalje. Dopustite mi da iskažem nekoliko rečenica o tome kako vidim i razumijem narativ i događaj, povijesni događaj Srebrenica genocid nakon 25 godina. Dakle, ja polazim od ove tvrdnje sa stanovišta socijalne semantike. Čini se da nismo adekvatno razumjeli povijesno značenje genocida Srebrenica. Kako dolazim do te tvrdnje? Šta je razlog za tu tvrdnju? Adornovski parafrazirano, za budućnost Bosne čini se nije uopće dovoljno pisati pjesme o Srebrenici, praviti fine literarne radove,
održavati dugotrajne dženaze ili reducirati događaj sahrana ljudi, žrtava, nevinih žrtava na religijski obred i ritual. Nije dovoljno proklinjati zločince, nije dovoljno i nije potrebno možda više tražiti milostinju kao žrtva, nije opravdano vjerovati u čuda, nije nikako primjereno u 21. stoljeću ostati na razini ceremonije opraštanja, dugotrajnog opraštanja, trajućeg opraštanja, beskonačnog opraštanja, bez obzira što je ljudska bol velika, nije nikako dopustivo ne poduzimati aktivnosti na povratku života i ljudi u rejon Podrinja i možda je najopasnije ono što se moglo desiti nama u Bosni, istrajavanje na viktimizirajućim komemoracijama i diskursima, odnosno jedan vrlo opasan proces pretvaranja jednog cijelog naroda u žrtvu i pokušaj da se taj narod povijesno, egzistencijalno ili futuristički razumije kao žrtva. I to vodi jedan vrlo opasan stereotip za veliki dio Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Ja to razumijem, naravno, sve to jeste dio humanih procedura saosjećanja sa žrtvama, sa najmilijima, sa rodbinom, s prijateljima, s komšijama, poznanicima i tako dalje. Ali očito je danas da treba napraviti iskorak, da se vrati život u Podrinje, u kontekst Srebrenice. Život koji su zločinci pokušali izbrisati, da ga nema tamo. Glavni budući zadatak humane politike u Bosni bio bi na aktivnom djelovanju, političkom, kulturnom, ekonomskom, diplomatskom, internacionalnom i tako dalje, da se anulira stanje koje je napravljeno genocidom. Spram te humane orijentacije mogu stajati samo fašisti, konzervativci, nacionalisti i zločinci. Genocid Srebrenica, dakle, nije više samo pitanje Bošnjaka. Još manje je to stvar, pitanje ili problem jedne podrinske općine ili nekoliko ljudi iz Srebrenice. Genocid Srebrenica tiče se cjelokupnog današnjeg čovječanstva. U postgenocidnoj epohi čovječanstva ispunjavaju svoju moralnu odgovornost ljudi, cijelo čovječanstvo, ili se urušava čovječanstvo i svi ljudi u postapokaliptičko beznađe. Dakle, danas, družeći se i govoreći sa vama o 25 godina poslije genocida, ja vjerujem i tvrdim da genocid ne može biti osnov normalne ljudske zajednice. Hvala lijepa. Hvala lijepo, profesor Lavić. Evo da probamo još jedan put profesora Muju Demirovića da se uključi. Muju probaju uključiti mikrofon, malo prije je bio uspio. Samo mikrofon da se uključi. Jer ja ne mogu odavde uključiti mikrofon, ja sam mogu isključiti. Evo ga, čini se da je uključen, izvolite. Izvoli Mujo. Hvala Adle. Prvo, drago mi da zadnje govorim, jer sam čuo dosta pametnih stvari. Mislim da naša sesija, kad god organizira ovo, mi se nalazimo u situaciji da branimo istinu od laži o izvršenom genocidu. I s pravom je profesor Šimić rekao, desio se genocid. Nije se desio genocid. Ovo popravi se, izvini, molim te, iskačeš iz ekrana. Druga stvar, mislim da ja ću ovdje se poslužiti sa jednom izrekom koja je bila i lajt motiv izložbe Safeta Zeca. Moj užas od zaborava veći je od užasa nad svim onim što sam prisiljen zapamtiti. I svaki put imamo manje poteškoća da uradimo to nego što bismo mogli imati poteškoća da prešutimo. Da bismo razumjeli, to je malo prije i Lavić naglasio i drugi, da bismo razumjeli taj
izvršeni genocid, treba se vratiti malo nazad na doktrinarne izvore i instrumente srpske politike, jer ovaj put govorimo o srpskoj politici koja je izvršila genocid, a iza svake politike stoji država. Ima tu više izvora od praviteljstvujućeg sovjeta, tradicionalnog pjesništva, načrtanja, to je program spoljašnje i nacionalističke politike, kada vrlo intenzivno počinje širenje, ekspanzionističko širenje Srbije, Srbi svi i svuda. To je fundamentalni dokument velike Srbije, aneksija Bosne i Hercegovine, srpsko pitanje, ujedinjenje ili smrt, memorandum 1 i 2 ili 2 i tako dalje. Međutim, za realizaciju ovih doktrinarnih izvora srpske politike prema Bosni bili su potrebni izgraditi instrumente. To je teritorijalni i imperijalni ekspanzionizam, jezički hegemonizam, etnocentrički svesrbizam, dehumanizacija i destrukcija i genocidni nacionalizam. Kad govorimo o genocidu, uopće, Hazim je rekao ima 10 faza, zavisi kako ko govori, neko 6, neko 7, neko 8, pošto se ja duže bavio ovim pitanjima, ja se ne bi zadržavao na tim fazama. Međutim, genocid je postojao i prije nego što je definiran 1944. godine, kada ga je definirao Lemkin, poljski Jevrejin. Čak je Winston Churchill rekao da je to zločin bez imena. Maurice Duverger je koristio to, koristeći čak smatrao da i rezolucija Ujedinjenih nacija iz 1948. godine koja je prihvatila Lemkinovu teoriju, koja je prevalentno pravna, smatra da nije izvukla zaključke iz onoga što se je desilo kroz holokaust i druge zločine koji se bili prije. Molim ti, imaš samo još minuta. Imam ja samo nabrojati. Kada je riječ o ovome, riječ o genocidu sa teorijskog aspekta, ja sam zaključio da postoji delegitimizacija potencijalnih žrtava, odnosno legitimizacija genocida, drugo demonizacija, treće razoružanje, četvrto dehumanizacija, odnosno koncentracija žrtava, peto destrukcija, genocidna praksa i šesto jeste poricanje, odnosno najava novog genocida. Pošto su drugi, a vjerojatno da ćemo i govoriti ranije, samo da kažem 2 rečenice. Na suđenju je jedan od osnivača SDS-a, Srebrov, rekao da je štab Jugoslovenske narodne armije još 1980. godine kroz onaj poznati RAM napravio program plan uništenja Bosne i potpuno istrebljenje muslimanskog naroda, a taj plan je prvi obznanio tadašnji predsjednik Saveznog izvršnog vijeća gospodin Ante Marković 1991. godine. Prema tome, genocid je pratilac društva i ovo svako negiranje je samo najava da je moguć, nažalost, i sljedeći. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Ovim okončavamo našu današnju konferenciju za štampu. Hvala svim učesnicima. Nastavljamo sa sesijom u 11. Nešto ćemo malo morati zakasniti zbog dužine konferencije za štampu. Hvala svima.